Nā, kua tata ki te kotahi tau i te huru mututanga o tētahi o ngā kaiarahi rangatahi o Tauranga Moana, ara o Ui Parata Ngātoko. He maha ngā rōpū waiata i haere ki Tauranga i ngā tōpito o te motu i ngā rangi whakatānei ki te tautoko i te kono he te whakamaumahara ki aia. He tangata i noho kai taka wainga i ngā rangatahi me ngā kaumātua o tira i ngā iwi nui tonu o Tauranga Rohe. Hei tā te hunga i whakatū i te kono he tenei, nā te aroha i tahuri ai rātou ki te whakarāke i tēnei kaupapa. Anei rā, Ahania Douglas. E haruru kauana te moana o Tauranga ki te mihi ki tō rātou tangata kua riro. Kua whakawhaiti mai ngā kapa o te moana ki konei ki te wharekura o Maua, ka tū tēnei kaupapa mo Ui Parata mo tōna whānei. I tū te kaupapa haka hard for we, hei whakamaharatanga kia Ui Parata Ngātoko i riro i te hongongoi i te rātau. Nā reira i hui ai ngā rōpū katoa i whai pānga kia Ui Parata, tana hoa rangatira me araua tamariki ki te wharekura o Mauao. Te kura i noho ai a Ngātoko hei kaiako. Tere whakaiau, nōna te kura, he kaiako i o mua. Wana tamariki ka harama ki tēnei kura. Nō reira, karekau paku awangawang ki roto ki au kia tūwhera mai ngā kua o tēnei kura. Hei tā Natalie Samuels Bidwa, tumu o te kaupapa, he māmanoa ngā whakahaere nā te mea putana te karanga kia tū he kaupapa mō Ui Parata, tere tonu te iwi ki te tautoko. It's something we've always wanted, you know, especially tūtara e Ngāti Ranginui and te wharekura o Mauao and te tauranga o ngā waka. You know, we've always talked about coming together, you know, and performing together, but we've never done it, you know, and so I know it was something we always wanted. Tērā tana mantra me ki te kapa, whānau tuatahi ko te haka te tuarua. I runga i te whakaaro, i runga i te manako, kia tūpakari ngā māma me ngā pāpā, ki o rātou tamariki, me ngā mahi o te whānau. Hei tā te hunga i mōhio ki aia, ko te hiahia o Ngātoko, kia noho mā tāmuri te kapahaka, i nā hoki ko te whānau te mā tāmua. He āhuatanga i tutuki i te kaupapa nei. And I just knew, you know, hakas, we all love hakas and everyone loves we. So I knew straight away it was a win-win situation, just hakas for we. And that's all I had to say, and then all the whānau just, yep, they were just in. Koetahi o tōna hiahia kia tū katahi te moana, kia tū ngā tamariki Māori ki roto i tēnei āhuatanga te kapahaka, te reo, me ngā tikanga, me ngā paki waitara o te moana o Tauranga. Ui Parata, ko tō mōrehu ki te ao, ko te whakakotahitanga mai o iwi. Hania Douglas, Te Karere.